Abena papers no quickly be memo kwan for me nsape ko karo bre no kwa na continue memo bre for me nsape Omana teacher for him sika omfa nkoma wo ene headline ba ko edika omfa nkoma wo teacher for so mo jom sika ebi ase de so ye ne yanka wani mu nte wo bo adwuma ma no te yi obi fe no wabo aba so fefe de what you say obi nya adwuma ne nkomo ne de ehina oma ne ye kan sa asem wi so bia be gina katu edi busumi ko fu omti compound se nya adwuma katu oma na ya o akwa mo se wa wo hwe de ekosu dia eti the hawk na be chance na ze overseer na de chance na ze so mo teacher for no mo kwa ye picketing the bucket obi aso wo teacher for ye Nsem na se se OSP de no ene ye mama Jane Mensa de no na afi eye ene ye mama ye friend say ye vice president Ajenana professor anopai excellency me yes story am reading your kan sembi o se ema ebia ne ye kan o o se eba no mo amwo aban nyuma mu a omo prioritize ema yedie ebi na ye kan Ghana education service say aban dwuma ebia na ye kan so ahu ti bi hu no wani mu hai na ma kai na omana sanso ba man ye nyame adom de meka no chief justice essa petition san for the bread no efa ye mama Ejin Mensa ne yewra kesi ajaben ho se mo incompetent adwuma no mo ye no mu so na mo so ama nipa bi di ya oniema bi nkoyi nti no ye yo mu free hodom na eno na sije so hwehwe mu nyina no oman de omde bae no ne omo se bom kan nyina emi nyina bibia ni sir nti agbatu ogu nti chief justice say mama Ejin Mensa ene ni two deputies no omo nkoso anyo madwuma e wo electoral commission ho na yewra kesi ajaben nkoso anya nadwuma e wo special prosecutor office nti eno so ha na Mamprobi Polyclinic reyo okori akwada no yeah nyame adom akwada ne yehunu no de nya ne ntie ne se nya no kwa na kwa ne rane temperature nyame abo ase yehunu ne ntem na ka sister dia ka yehunu pa kada so be hye pa oman metina se wutie de gender minister e ka se yesi onyaba onyaba wa breba eba na emma batoman meti hei mahia de do so pa o but on fa kwati kwa enkofa sa metie me so ma mihia kan ni manimu ya ebi ma ye ne me se oman o ka si ho oman be se studio na ma fa fichire ho makotu ka de ko eti omo mu justify area na mo na watu no yenye very careful sa metie se ekomo de me pa minya bibia media na se me ho si me makotu kwa menya ketu sika ma wom mesi menam na no makote se bank bi ye bibi makowie ni sika media join because me here oman metio mase no ase me ye post on Facebook no a friend bi e kan se bi osabna you are being hard udim de ntia oso 46 years ontumi awo maye ekunu ni ho ne ade enti no ofili nipa ne pain but me so me de ne say onipa na wono anye maboso me nkro wognim pain na nipa ne famu na wakwa wawie wo se makofa kwada ne ko wodwi nipa ne pain no liba awo mu yawo se ye pai wa na so wankasa na wo ye yetumi te wase akwada de bi wo no ma wo ba wase timeti na yapam na wodwu so na kama na hunu say yes esese wodwi oba no ho say so okosa process ni ma eye wa ofam because wo nya ba no ti no obi nyima boso me nkron na kofa ne bafa ko na ye justify say because onya ba because wa peba no onya ti no otumi kofo obi ba ma ye nya some mistake no o man bibia be justify everything ye justify akronfo obobo kita tuobo kro no let us justify their actions do you galamsey site e wodon so say or say so ye justify ne say komo ofie wo hia sika they all two assassin e say no ye justify ne say de wo ye no ne kwanso ano no ma ye nkata ye ne ne so nipa bonesem so what you say ye nyina ye wotema obi a woni ba eye ya yempa bone say nyankopon to obi asam na omo obi asa eyem no nyinsa ni bi na ono so wo enya ne banto ne nsem eno nkyese kode ko wie obi ba akoye wo run temperature card ne fine card ne ko ka kokuna na ka akoye den obi nka se boapo so kokun akwada no but temperature koso nim de ba be hu ana so aka no de kita ba bia nim na fa udi be ka na akope ba bi akwada 3 days adana be yesa enti mo justify running actions no munyai no be de ye wa enya wo de
obi wia wo ba enya wo de obi be fa wo ba enya wo de na aka say easy sa o ka say easy sa no be justify and I think nka say court wo because obi obedi boni bia no owo de nti oye ye ni nyina so be ka che wo no etosum kama se menya ba to bia wo ne ba mako hospital nya kokudura ko wia kwada me de ne ko na hene ka sa asem yi na to na wo justify aye wo anka be yo de wo ba anka be yo de munya sani pa boni sem no